Mi smo prvu degradaciju tih urbanističkih planova imali kad smo prešli ovaj naš sustav nakon 1991. gdje je jedan veliki broj tih planova stavljen van snage zbog razloga što nije vodio računa o privatnom vlasništvu, jer smo tako ih naslijedili, ali od onda do danas oni na neki način nisu uspjeli ispuniti tu svoju zadaću da budu dokumenti temeljem kojih će se izdavati dozvole za gradnju. Da li će se njega biti moguće urediti sa tom jednom prometnicom na pravom mjestu, a da se prostor racionalno koristi i da to ne bude nešto što će u budućnosti stvoriti neki problem. Tu mi se više dopada ova vaša sugestija da lokalna jedinica treba dobiti poticaj da ga napravi, a manje ova sugestija da će se onda dobiti dozvola za gradnju prometnice neovisno o njima.